Mbukeli we-JTM podcast kwaphinze kwaba ngilesinye isikhathi sekuthi sihlangana ke namuhla ngidawusho ukuthi ngihle kunembutho lomkhulu la uTati Chaza lengikwatiko ngaye mina ukuthi ubuya eshiselweni esigodini lesinemandla angikunike tembutho uvuselela ka-JTM. Sivusele babukeli be-JTM, sivusele mbutho lomkhulu nelibandla lohamba nalo. Ngiyathi ukuthi kuna JJ kuleli bandla lakho ngibuya Mbukwane eshiselweni. Ngibuya enkabezweni enkanyetini la ngaphutheka khona. Igama lami nguMakawusi wakwaMasuku. Masuku ngifuna ukuthi vele sengike nawe emuva kancane nje. Ubuya eMbukwane ngalokuthi uhlale vele usi-update nawe njengembutho lophinza bekuma socials. A brief background nje, ukhule kanjani, ufunze kuphi, ufika kanjani ndawusho ukuthi edolobheni ngoba nasedolobheni ugcina ufikile. Ngibuya eMbukwane eshiselweni nawuthi nje uthi uyawufika emahamba ebhoda kunenza ukuthi akuseMbukwane. Kunesigodi lesincane bathi kuseMasibini, kunebantu bakaMsibi. Ngokuthiwa kuseMasibini. Kepha-ke singephasi kwa chief waseMashobeni. Ngikhulele khona-ke ngifunze khona eMbukwane, kepha isikole ngisicethele Evelyn Baring eNhlangano. Bathi University of the Sun. Ngilala ngichamuka khona. Edolobheni-ke ngifika sengide esikolweni, ngide e-university. Kahle hle ngicethe eBaring, ngahamba ngaya eScott. Kunento yahlala ila ngakhathi enhlitiyweni. Ngithi buyela leMbukwane bathi ngindawo eScott ngiyofuna ama-application forms. Nangifika eMbabane kunalomnye babe uthi eScott awunawenga nje ubekisa ngathi ngiyala ngendla ka-insurance. Ngashanga linyawo ngathi ngafika loyo babe solo ngizamfuna ukuthi bekaqabanga ukuthi ngidahamba. Mina ngicabanga ukuthi siyavela nje Queensgate ngibabathi ngaze ngafika eScott ngetinyawo ngibuyele eMbukwane. Lokho-ke njalo embutho ngihamba ngeligubhu noma ngiyakhona le ilapho nje. No, iyavakala Nhlane shothi nje lo babe wakufikisa Nhlane le ngifuna sicoce namuhla le ngithida sesihlale phasi sikhulumise indzaba yeNgonyama Cup. Ingonyama Cup ngidawusho ukuthi i-tournament lesiyibona ukuthi inelisasasa lelinyende ekhaya eSwatini. Manje asesiye lapha kule founding vision ingonyama nayi ndawuthi ifikelwa kumbe ngilombono ukuthi akube neNgonyama Cup. Lekungagcini njengokuthi sidlala ibhola iphindze ihlanganise namasiko. Engabe wena njengemuntu lokilo lelibandla nanisaniketwa lo mbono nisayalwa ingonyama ithini ngale tournament? Uyathi ukuthi mleleke indzaba yeNgonyama Cup ikutshela lokuthi imbube yemhlaba isembili kangakanani ngekucabanga. Imbube yemhlaba ayicabangisi kwethu. Ngicabanga ukuthi iminyaka iyafika ema-20 lendlela inkosi lesembili ngayo. Longwe lekhuluma ngayo ngicabanga ukuthi ithi asivale lesikhala between kulele kucabangayo nalele thine lesifuna ukwenza ngaleso sikhathi. Inyanga yeLweti nga-2015 sikalozitha kwakungilesine imbube yemhlaba ibite libandla lelidlalisa ibhola. Kuna president webhola babe Adam Pomba Mthethwa, kuna minister wema-sports wakungumbutho lomkhulu bathi Mtuthwakazi uCruiser wangamphalana. Kuna chairman we-Premier League Maradona Victor Gamete yakaphumule kunene. Sekunelibandla ke lelinye lelikhona bekunebetindzaba imbube yemhlaba nayicala ibeka lo msebenzi. Uma ungakukhumbule ukuthi eminyakeni lobesisuka kuwo munye noma mbili bekune Kings Cup, kufika iKaizer Chiefs kanye neOrlando Pirates badlala neMbabane Swallows neRoyal Leopards. Ingonyama ngalo November ke-2015 ithula emhlabeni iNgonyama Cup. Kunene uyibeka lendzaba sonke iyasethusa ukuthi kunene ngibuke ukuthi ngoba ibhola cishe seyidlalile sesiyabona ukudlala kwayo cishe sekuyinto leseyilandzeleleka sebane tindlela tekusebenta letingito. Ithi ingonyama iyasiphuma ukuthi asesihambeni isidlalise iNgonyama Cup letawube ifaka nemasiko kutawudlala ibhola kanye nemasiko. Sonke kude lo waphuma lapha ade ukuthi ingonyama ikhuluma ngani.
kusithethe iminyaka solo lento sikwenda kepha solo utibuta ukuthi kepha ingonyama beyithini kungunamuhla kube bekungekho i-COVID ngabe sidlalisa ingonyama cup yes-10 kulo mnyaka lockdown sayidlala kulo mnyaka wokuqala 2015 2016 saqala lesithombe sahlangana ngoba sowubona ukuthi abantu be-culture before kudlala ibhola kune-culture competition noma kunale-culture lekhona kukhonjiswa temasiko kunemgubho kunetimbongi kuneluthango kunemngadla kunendlamu saqala lesithombe sangathi siyahlangana kungunamuhla umhlaba wonke Mlele Gang le ndlela losokuthakasela ngakhona ingonyama cup so yamangala ukuthi inalo liphupho ingonyama lebeyinalo namuhla noma ungathi ukuphi ubukela temasiko bowati kuthi nakutawumenyetwa lithango noma nguphi bekulithatha 20 minutes kusukuma phasi lite nale ngoma lento inyalo sebayati ukuthi konke kusebenza ngesikhathi kule ngonyama cup kule competition libandla lelidlala ngaleso sikhathi noma ngabe isibhaca unikwa ama-minutes lasikhombisa kuphela so nguloko inkosi beyithi asesikwende nalokwethu ukhone kubamba leli zinga le competition noma lekuba kumncintiswano so lizilala sikhona khona solo sizama kuphila leli phupho layo ingonyama nangazi ukuthi uyalandzela nyalo emhlabeni so yuthi na ukuthi uyabuka ngeke ngabuka khona la sikhwahlana so ubona ukuthi hawu nakudlala ibhola sekucala kungena emasiko noma naseBotswana ngeke ngabona bakwenda nalo ke leli phupho cishe manje sesiyakhona nasihleli ukuthi ingonyama cup nayo yebo ke ayike fiki kuleli zinga imbubo emhlaba lebelibeke kulo ngoba yathi akube i-culture and sports festival sithi nje nasesidlala ema-finals akhona i-weekend yonke yengonyama cup. Ngiyakuva Nhlane ngiyajabula futhi lokuthi songiphile le background ukuthi iqhamukaphi ingonyama cup ngifuna sishakutele Nhlane singene la ekuthenini wena njengomuntu lendathi ukhulumela wona lo mchudzelwano ngiyethemba Nhlane lokuthi uvile lokuthi sicala kumbe njalo kusicala leti godzini I think kutawuvela kule conversation engabe nawubuka going forward nguphi la kufuna silungise khona ngeke bese sesiyakulibala ukuthi ku previous edition kuvelile nje ukuthi labanye abantu banako lokho ukuthi sicela amane sesibuke lokho ukuthi lama prices ashereka kanjani so that konke kutohamba kube loku balance njengaloku ingwenyama yanithuma lo msebenzi lomkhulu kangaka na uphethe info yebantu Mlele Gang ungeke sekuke uthi so ufike kuyo mbamba hlala uyilungisa onke malanga lana siphethe inkomishi leneligugu kakhulu kubadlali abayidlalako nasesiveni sonke ingonyama cup seyenta ukuthi nokuthi uyahamba emakhaya vese kukhala sigubhu abantu sebavele bacabanga lokho indzaba yema-prizes uma siqala Mlele Gang siqale ithi nayilonjwa ithi ingonyama sitawudlalela 9 million 3 million ngesizini number 1 uthola 1 million ikhulile le mali kusukela kuloyo mnyaka loyo lolandzela kwaba 1.1 1.2 million nyalo siku 1.4 million and 50,000 manje ke lokukhona nginaku lokushoko iyabalansa yini le mali kulaba labadlalako lokuhle kwakhona ikhulile imali ka-culture kufuneka sikubalekele lokho nyalo soyakhanza ukuthi nawuwinile elithangweni noma kulaqobetelayo uthola 75,000 emalangeni cishe udlale imidlalo lemibili ngoba udlalile tigodzini wathola lithuba watodlala kuma-finals kasomhlolo wathola 75,000 emalangeni nangalanga sebholeni noma isengakahlangani kahle ngibonile nje nasi eminyakeni lophelile besinabo make bebacala kungena nakhona kuseyafuna kucolwe lapha nalapha ngoba ekugcineni kwako konke nangingabeka ngesingisi this is a supreme tournament lesinayo kuleli velele it's prime imali oyitholako khona ngeke uyifananise nalenye ngoba kuleli gama leliphethe so siyethemba ukuthi sponsor sethu leku bakasinephetelo lesibadumisa kakhulu bahambe nayo imbubo yemhlaba solo lo msebenzi uqalile seyibakhululile futhi imbubo yemhlaba yathi abahambe bafune labanye labatawubambisana nabo kude siphendule nangumbuto lonawo ukuthi ekugcineni konke wonke umuntu lokuphethe lokubuya kabayethe hamba chasifuba ukuthi lokho
kungangembuke emhlaba. So ukuphendula kafishane sonke sibuke lapho ekutheni wonke umuntu lo participate ngonyama cup akathokote ngalata kuthola iyaphuma ke SMVAF noma sincephetelo motor vehicle fund siyofuna labantu ababambisi sinalo ngithemba kokuphendula kulona. Cha, ngiyajabula nhlange lokuva ukuthi kukhona lokho lesenivele nikubukile in terms of lama prices. Sitawuthatha nje quick break sibuye sichubeke naye Nkosi Lenhle Masuku umbutho waMakawosi. Sichubeka nayo ke le conversation nembutho waMakawosi la inhlane ngifuna lokho ukuthi sesibuke the tournament structure njengaloku sisho ukuthi cha sibukile ukuthi kufuneka ikhulu etimali ingonyama cup lokunye lokuhle ngayo ukuthi inalo kuba inclusive lokulanza lama teams le etigodzini nakuphi engabe lomcondvo ukuthi sihlanganise onke lama teams lawa lasetulu nalawa lachamuka letigodzini kahle sifunani lapho la mhlabeni na ungake ubuke ingonyama cup iyacishe yathatha iformat nangasebenzisa igama lesingisi le English Football FA Cup la khona ukhanza ukuthi manyeni lama clubs lafakwa la khaya nje sicishe siba nama clubs la cishe afike ku 108 na ubuka kusuka kwethu ku margins size sitofika kulele nkulu iyodwa lelethi siye sihlukanise ibe khona lebukene margins ukuthi loku margins athola lithuba lekuwina inkomishi lekungonyama cup sikhuluma nje namuhla licembu la kalobamba emajukujuku ngilo labaphethe lenkomishi ku margins iyona lenkomishi ukuthi lonke licembu lelikhona la kule live lithole lithuba lekudlala kungonyama cup lokuthi bese sipenze sihlukanise ekhathi mhlawumbe ngekalingani kwemandla kulamaqembu asilinike lithuba licembu leli kuma regions ukuthi liphakamise inkomishi leliyawuphindze liniketwe ngumnikati lekungilaba bema regions so lokuthi sibafake laba kuma regions kuba ukuthi ba teste emandla abo ukuthi angakanani yebo ekugcineni kwako konke sigcina sesithola lang4 ngoba kuphuma linye leliwini leshiselweni elibonjeni kaManzini nakahoho bajoyine lawa lamakhulu kepha ke inhloso yakhona ukuthi asambe nayo ingonyama cup siyenabise live lonke uphinde ukhumbule ukuthi siyenabise live lonke lebhola solo sidonsa ukuthi nale makhaya siphinde siyothola iculture ngoba ekugcineni kwako konke lokho yokukhipha labantu emakhaya baphinde bangene ku culture ukhumbule ukuthi nayo le culture ihlukene kabili thina baseshiselweni besingekho kakhulu ku culture usitshela nje ukuthi thina sishazi zingili mhlangale ngase sikhwahlande ngoba sinalo mncele lokhona kepha nyalo ungamangala lokuthi eminyakeni lo ya 2023 2024 ema champions ngoba ngilabaqhamuka enkwene ngilabaqhamuka le ndaseshiselweni uyabuka ukuthi workshops le nto seyifikile nale la khona imbubo emhlaba beyifuna vele sivale lo mkhathi kanjalo nasebholeni kuvala lo mkhathi ngidawubuda ke enhlane ukuthi cishe lokwale bhola kuyacaca ngala ka culture lama teams asuka kuphi siyathi sinemiphakathi lecithekele etinkundleni sigcine sesiyocompete at national level lo mgwaco wakhona unjani khona la kulaba bemasiko wonke umuntu ukhungela ukuba babeshifu unemiphakathi so lesiye sikugadze ukuthi sicele ukuthi asuke emphakathini lithi nje kusemasibeni sigadze ukuthi basemasibeni bakhe licembu labo lingaba lengadla lingaba lendlamu lingaba la laqwebetelako kungaba luthango kungaba timbo so asuka emphakathini loyo mphakathi loyo ke babeshifu ngakhanza ukuthi lemiphakathi lemithathu kunemphakathi lemine solo bantu abakhe naye futhi lokunye lesiphinde sibubonge boba beboshifu ukuthi noma sekwendiwa lo msebenzi ukhanza boba beboshifu sebakhona batobukela umphakathi lona wasemasibeni ukhona shifu loqhamuka emashobeni lona ngumphakathi wasendase emkhwakhweni ukhona shifu loqhamuka ngakhona ngale ngabomkhwakhweni so kuba ngile miphakathi vele la kuleti amasiko mlelekeng lesiye sibugathe manje ke nakhona setingule tinombolo mlelekeng ngokuhamba kwesikhathi uyawukhanza ukuthi sekutawufuneka sizame ukubuka indlela ukuthi sesikubuthisa njani indzawo ukhumbule ukuthi imbubo emhlaba eminyakeni lephelile isibusisele bobaba boshifu labasha
kude-ke babeshift lofuna kusalela Shothi tiyakhula tinombolo. Tiyakhula tinombolo. Enhlani ngishito ukuthi sidayishaya ngiyakwatona ngumuntu vele wetemidlalo. Yeah. Ngifuna siphindze sithi nje kucambi kancane ukuthi nasibuka ingwenyama cup lama prices mahle, the level of competition ngicabanga ukuthi nase ifike ku pinnacle lapho khona sekusuke kudlalwa lama finals. Yeah. Lasibona khona leli zinga. Engabe ungathini ngemthelela wengwenyama cup ku national team ngoba ngicabanga ukuthi nakhona nje sithi ingwenyama cup sihlangu semnikati ngala. Yeah. Solo nje lo mthelelo lokuthelelana vele kunye. Uyabona nazothi indzabe yesihlangu ngelekeng kube bengindawo ngibekisa ngalenye ilanga bengiyawo ngikutshela ukuthi lo mlandvo wami nesihlangu ngilala ngifisa khona ukuthi konke leso kwendako sihlangu sibe khona. Umthelela wengwenyama cup esihlangweni ukhona ngekuthi one lokuthi sihamba siyodlala kuma regions kwenda ukuthi sikhulisa nale pool yalabadlali. Nawufuna kwakhe abadlali, nawufuna abadlali ubathola etigodzini. That is where you get the raw talent. Whether sofuna kwakha ema-under 20 noma ama-under 23 labadlali labo kufuna uyobalanza kuma regions. Kube bekungekho ingwenyama cup le focus yakuma regions beyitawuncipha. Ngiko nje mina bengidake ngithi kube lokhu lesikwendako siyakwenda nje nabo coach lesinabo noma abaqeqeshi lesinabo abasilandzele nangabe nje sisahamba siya kuma regions abete baqeqeshi bemaqembu kungaba amaqembu ka Premier League amaqembu ka First Division bahambe bayobuka abadlali le kuma regions. Umphumela walokho uyathi ukuthi nangabe sikhuluma ngama under 17 nema under 20 lapho badlali labo igroup yabo lenene nayile kuma regions. So uma sesibatholile labo badlali labo obviously national team yakithi ingaperforma kahle vele ngoba ekugcineni kwako konke i-national team ayimili nje. Nama structures e-national team athi kuze lo mdlala khona ukudlala ku-senior national team akabe sekayitayele yonke le setup. So mfake kuma 17 etokhona kungena kuma 20 angene kuma 23 bese ungena ku-senior team. Lokho kungasibambisa kahle kakhulu Temleleke. Ngifuna ke enhlane sisayikhuluma leyo ukubuyisela emuva. At some point nami ngisasilandzela sihlangu Thutane. Bekuthiwa nakhulunywa nga number 1 supporter wesihlangu kukhulunywa ngawe enhlane. Kude la ungakafiki khona nale team sikhulumela ku region. Kule vintage position ke ngicabanga ukuthi wena uhleli kuyona sikhuluma ngesihlangu. Ubuka ukuthi isihlangu nasingabuyela ku historical kumbe context. I think nga 2021 nanga 2016 nasemuva nasingathi sidlale kahle besidlala ku COSAFA Cup. Nakhona lesibuyena sibuyene nemendlela elitfusi i-bronze. But now ubuka la ngekhathi lengwenyama cup le prestige lenayo bese ubuka la sicithela khona lama results akuhlangana. Ingwenyama ke yavele yakubeka kwabasobala nasisedineni ukuthi ayisafuni lokuthi siye phela ukukhompitha nje sayifuna lokho ukuthi sifike lapha ku podium. Ngitiphe kuvele kufanele sicatulule lapha kusihlangu lesisekelwa ngidawo shothi ma tournaments la reach fa khona ifaka ikhathi ngwenyama cup. Uma ngabe uthi uyalandzela Emlelekeng ukhanza ukuthi le level lakithi when it comes to prize competitions we're among the best in the region. I-national team ngiyibukela sidlala neMozambique kasomhlolo isidla 4-0 eMozambique 98 coaching ngoSkaratindo waphuma sekaphuma ngayo yabuye eMozambique the following year sisha 3-1 thole days usha 2 emagoli lelinye lishaya nguYuki siyahamba siyodlala ema semi-finals neNamibia. Sifike eNamibia first 15 minutes sithole penalty yayigeja ngola yakora eNamibia last 2 minutes yakora Yuki siyama penalty sidliwa kuma penalties. The following year same thing isidlala siyofika kuma semi-finals lekwakhona ngaleso sikhathi leso we had a tournament lebe yema Champions League kubiyela kulombuto lobo ubute ekucaleni labadlali labancane bakhi ekutheni how do they join into the setup ye national team. Ngaleso sikhathi leso bona Sipho Dube unabongiswa Nhlabathi una John Mshisa Junior badlali labo lebe badlale ka Champions League bo Romario banabo babe Gwebu Squire abe kuMaida City kuma under 23 bapronyotha as a group bayofika ku national team. Uyithatha Francis Banda le team nasiyodlala ama semi-finals neNamibia badlala icishe labakhuphuka kanye ngila khona seyisele khona
we don't have ama-juniors laphilako. Right now ngiyathi ukuthi ungathi akhona ama-juniors la khona ka-Premier League. Yeah. But the problem is sawasetaphela ukuthi sifuna kwendani. What is it that we want to achieve? So we need to go back, siqalele phasi, and nangabe kusibita ukuthi lamanye lama-tournaments lamakhulu sidlale nge-under 23 team. Let's go back and do that so that labadlali betayela le team lesazidlala ngayo thina bekungasidla i-team yabadlali labadzala. I remember we played Zimbabwe 2001 yasidla 2-1 away. Sabuyela Zimbabwe 2002 sabadla 2-0 ukora Siza ukora Spogo last minute nakhona ushaya igoli lesibili Spogo. Leyo team leyo again kwakuyi team lebeyiphronyothwe kanye. That is what is lacking. Kulala sikhona khona ke mina singabuyela kuloko, I tell you we can do very well. Nguva kahle enhlane lokho ukuthi ukhala ngendzaba ema structures. Ngethemba uyamuva nawe mbukeli umbutho lomkhulu ukuthi lokubonakala kwangazuthi side kahle hle ngilama structures ukuthi siniketelana kanjani ngoba nezimatches singasho ukuthi akhona lawo ma under 17 nawo kusafuna ukuthi bomasuku babuke ukuthi nawo ba incorporate kanjani la kule ngwenya ama cup atawuqhamuka solo ama structures atagcine achithela kiyo I national team kuyabonakala ukuthi kunyeni lokusafuna ukuthi kwendiwe siphinde sithathe ikhefu lencane sibuye sichubeke nengcoco. Solo siyachubeka ke mbukeli ngihlethi naye ombutho lomkhulu la Makaosi. Makaosi lokunye lenguthandza ngawe ukuthi akusiko nje ukuthi uinvota lendathi yalahleka na ya escort yagcina seyihamba libanga lelithe ukuthi yayingadi ukuthi ibheke uphindze ube ngumbutho nje lothi wabuthwa lapha engabezweni. Engabe kusebenta kwakho ke la ebholeni uhlanganisa lokuthi uda umbutho ngithemba ukuthi vele nje uhambe yonke ama processes akhona nekuyalwa nani ucabanga ukuthi na usasebenta lenzaba ye administration la bholeni nekuyipromoter le bhola kufike kuhlangane kanjani? If yaqala nawulijawa butheka uyayalwa so thina sithi nasisebenta tinto sikhumbule ukuthi indzaba yethu iqala etigicini iphelele etigicini futhi so naso umoshile itawubuyela etigicini. So wonke umsebenzi lonikwa wona ubamba ngetandla timbili. Kangwane sayalwa sathi kuthiwa nangabe kunemsebenzi onikwa wona awubambe mabhaba ubamba ngesandla sinye nabathi nje awulethena licingo lwakho athi lo munye buphathana nangemandi ngeke ukuthathe kokubili. Lokho kwenta ukuthi wonke umsebenzi onikwe wona ngaleso sikhathi uhloniphe. Indzaba yami ngubekisela ngesihlangu. Isihlangu thina sasikwenda because sasithandza live. 2 number 1 supporter wesihlangu kwakungesimo kwakuyingwenya maliqobo. Uma ngakuthi ubiyele emuva ku-national team Jazz 11 abekangasebenza because Jazz 11 was handed over embubeni yemhlaba. So nguye Jazz 11 waleli qembu. So konke lokwendekako ngiko i-national team itolo beyitawuthi nayihamba iyodlala yami yobika kangwane ukuthi seyihamba team yodlala. Shothi kufuna ngihlole inhlaya singabe lo Jazz 11 kwenzakalani ngaye nya. Nato letinye tinto. Iqala lapho ke lento ukuthi umsebenzi onikwe wona uhlonipha kangakanani. Ku-national team kude thina sasikuthola but thina sasikhona ukuthi sike saye eZimbabwe thina ngamabhasi lama I think beka ngu4 but saye ePolokwane namabhasi beka over 15. ePolokwane it was something else azange sengikubona. Abantu ba South Africa they would tell you even today ukuthi konke lokho kwendeka kude ma supporters lesike sawabona iKhosafa ingakutshela ukuthi ma supporters la so lento uyenda ngelithando. I-national team beyingadliwa for not but nangabe siya kaSomhlolo ndawo ukufika mina ngikutshela ngithi yabona nya sabe sibabulale nya whether sitawina noma sitawudliwa but it's all about kuyithandza lento so yonke umsebenzi oniketwa wona wende ngelithando futhi na ungabe khona la ungasakhona khona ukhona kusho ukuthi hey bekunene lokho kungathi ngikukhona noma lokho sekuyangekhamba ubeke eceleni ngoba info yebantu uyihlonipha kanjani. Angibuye ke la kule synergy yale culture yethu enhlanye ukuthi nawubuka ingwenya ama cup uyayibuka nje lapha e-stadium noma nje disahlungana ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngokhanza lapha
ushweleta nemajaha egedeni ukuthi no ayingene ingatsha abayivumelele ukuthi ingene ngawuthi bese-ke sekuhlangana kanjani nje nokuthi it's a football tournament, it's a cultural tournament silive nje ngiyasho ukuthi kuba netikhathi lapho khona sengumhlanga siyencwaleni kulamalanga nase kuhlangene konke ngoba kuphinze kube nalokuthi kuyablenda lesithombe lesiphuma ko lapho ungathini ngaso in terms of ku reinforce lama cultural values esive seMaswati. Uyathi ukuthi nyalo noma ungathi uya kumuphi umsebenzi lokhona kuleli velele njengoba ubekisa nje ngomhlanga bakutshela inombolo lezi sikhuluma ngato lembali iya ngale kwa100,000 uthi na uthi ukutalisekwane ukhanza lengatsha sithi nasiyelisekwaneni sithi sitawuphuma thina la enkabezweni bathi sihloko salelibutho sesengcile emathangeni tshela lokuthi ingwenyama cup beyitele lokho kutokukhumbuta ukuthi bekunene singeMaswati and lenvo enjoy uthi chairman wa Premier League the late Victor Gamete iyadlala ingwenyama cup idlala ngesikhathi la khona level sesencwaleni sekuyahlakulwa uthi kimi uyabona ukuthi lamajala ahlakulako la asesengala ngesheya kujuluka nasa ahlakule ekseni emini bese ayahlala uthi kimi uyathi ukuthi kungabendela kahle lokuthi bete kasomhlolo batobona ukuthi kwendekani basemsebenzini wakangwane indlela inabo yokuthi badonsa umoya bete ngala kwapenda labantu nawubaletha la bahamba banesithombe lesihle ngengwenyama cup itawuthi noma seyite esigodini sangakubo lo muntu lento sokuvela uyembethe kwenda ukuthi wonke umuntu lengwenyama cup ayi ownerishe yakhe naye so kusitile kakhulu nayo lembali noma ngase iyabitwa kulomsebenzi welive ngoba the part and parcel uma ubuka ukuthi sinengadla sinendlamu sinalacobetelako sinelitsango sinetimbongo bonke labantu laba banemsebenzi kangwane loba khona sekude nyalo umsebenzi longathi uyawubuka kangwane uve ukuthi hey maye abantu lebe bakhona bebabancane ngoba ingwenyama cup ikushumayela konke lokho kanye kanye nasebholeni same thing nyalo nangakuthi yalandzela emaqembu ebhola incumbi yawo nyalo asanemhelwane yawo ngulendwe ingwenyama cup leseyikulethile ukuthi bokunene ibhola neculture asikwakhe kube kunye bathi bashaya igroup lapha bathi lumhelwane imbabane Swallows imbabane Highlanders insingizini ngibone nemanzini Seabirds imanzini Wanderers onke lama clubs asanemhelwane ukutshela ukuthi lesithombe sengwenyama cup sesihamba naso sesiphethe so cishe ngiloyo lo msebenzi and kuyajabulisa naso sibone lesithombe ngwenyama lebeyikhuluma ngaso so nasi kenyana mane ke nakhona soyabona ukuthi lelisonto lekuba kule final selincane because the program is becoming too packed. Usasho kanjalo nje enhlane ngokuthi iprogram ipacked likhona nelivuso lokuthi cha lokule kuba ku display on the day kuhle kakhulu to an extent that lamanye emave ndawubekisa nje emave lafaka ikhathi bona bo South Africa bo Uganda bo Mozambique nasicocisana nalabalingani labasebenzayo nale nkomishi bayasho lokuthi sekhona lokuthi kwangazuthi ngabe sekuba yi regional kind of a tournament lapho khona kutawutiwa nje ngale langa kuthiwe nabe kusakumbe sitawuqala kusadak ucudzelweni such is the impact ingwenyama ngengathi kucabanga kwayo kubandi futhi kusembili naye bekunene na uhleli naye uthi ukulalela akuqoqela le story sengwenyama cup ingwenyama ikhuluma ungazi ukuthi yinto le yake yayibona ngalenye langa nangicetha ngoba mina ngibathe isikhathi sekubukela le bhola nako kule final ngifika endlini sengibukela le final ngikhanza labasakati basesikhwahlandi bayaphikisana ukuthi kulomnyaka lotako ngiyabuya athi lomnyaka no akubuyi wena akubuya mina the way let's ba enjoy ngakhona le setup yalenvo so uma ubuka vele the region iyafuna nyalo kusonzela ukuthi bekunene lana ungazi ukuthi lenvo ingiyo imbube emhlaba nabathi imbube emhlaba vele icabanga bantu ayicabanga ngwane kuphela naso so ubekisa nje wena ukuthi beMozambique ngalenye langa bafisa ungathi ngabe sesiyasonzela sonke siba ne cultural festival siyasonzela sonke mhlawumbe nabo badlalisa lawo maqembu labanawo gcine bawalethe la ngiletinye taletinvo lokuthi na uhleli phasi
undlalela umnikati walomsebenzi inkosi icabanga kuthe kangako. So asati ukuthi in the next 10 years kutabe kwendekani ngingwenye amakhaphu, ngoba ngeke ngatshela lo munye mina ngathi ngabe kuba i-COVID ayizange yabakhona ingwenye amakhaphu ngabe seyingakanani. Ngibone kudlala iMbabane Swallows ne-Green Mamba lina litulo, but la bantu vele balapha John ngasho alivalo. So nguletinye tetinvo ngisinase ngicoca nalomunye ngithi lasisita lelitulo, because kulokunye kwakhona ingwenye amakhaphu iphindze yasimangalela ukuthi sesidzinga indzawo yokudlala le inkundla isimangalele ingwenye amakhaphu. Sidlala ema-semi-finals iMoneni Pirates neMbabane Swallows emavuso, zange sengimone amavuso agcwele ngale yandlela leyo. So konke leto tinvo leto kusitshela ukuthi le stadium vele akusesiko ukuthi siyasicabanga, it's a must. siyadzingeka. Yes, cha mbukweni ndawusho nje ukuthi sesitawuhlaba likhefu lethu sibuye sigocode nayo umbutho lomkhulu. Ngethemba lokuthi uyakutfokotela ke lokuva umlandvo, lokuva nale vision isuka kiyo imbuko yemhlaba lo ukuthi ingwenye amakhaphu sekuyabonakala ukuthi iyasikhombisa ukuthi siyayidzinga inkundla lensha yetemidlalo, iphindze iyasivetela ukuthi nathi nje silivela seSwatini we can model our own tournament lesitayidlala ekhaya sibite emavela abomakhelwane nawo etakhangise ngemasiko awo. Beke lapho sesikhuluma nge-regional integration. Likhefu elincane siyabuya. Mbukeli sesicephuke ndawusho ukuthi sesekugcina ngihlethi nayo umbutho lomkhulu la. Ngethemba ukuthi uyeva ukuthi lenvo uyikhuluma ila emithanjeni la engadini. Umbutho lomkhulu asikhulume ke lenzaba yokuthi ucombine kuba ngombutho nakuhlakulwa kukhala elicilongo ukhona, nakuphuma i-invitation card nangiphindze nhlane sogcoke isudu. Losho ukuthi uyakhona lethi mva ukuthi ibalansisa ngalamafisha ngiconze ukuthi uyi-role model kubantu labasha. Engabe what message lo ngabapha yona in terms of ukhona kubalansisa tinto but ungadikhohlwa wena ubadi buve bakho, uchubeke nje uphile noma uya emadolobheni but ungalahlekelwa ukuthi nasekhaya uya njengaloku wenda mbutho ngoba nasembukwana uphene. Yathi ukuthi senginale ngingamane ukuthi libhuluko ngaligcoka 2 hours imvakathi ngathi liyaluma. Kepha-ke impilo ithi kufuneka ukhone ukubhalansisa kuphila kwakho, futhi ekuphileni kwakho ungatifaki under pressure ungakadzingeki. Mina kuphila kwami ukuthi ngihambe ngemalaweni, ngihambe ngembukwana, ngihambe ngemsebentini, nangifuna ngebholeni ngihambe ngebholeni. Kepha ngingakhohlwa ukuthi kunelikhaya kunebantwana la kufuna ngibanake. Ekuphileni kwethu lele gang ngafunza ukuthi impilo kukhona nayo into labadlala ngayo e-Australia bathi boomerang, bakhiwa ngeliplango kungathi kungu-L, bathi the way that you throw it is the way that it will come back to you. So is life. Impilo isekutheni ufuna ikuphathe njani wena. Kwangisida kubutheka ngoba kwangifundzisa ukuthi kunento lekuthiwa inhlonipho, bathi ngilona John Volo. So waze wakhona kuhlonipha futhi kude la ungese ungene khona, kude la ungese ukhona kuphila khona. Uthi mkhulu kimi ngalenye ilanga nangisuka ekhaya ngiya esikolweni, uthi lalela lokhu uhamba la khaya awuhambi nami ngumkhulu wakho, awuhambi neyihlo, awuhambi namako wakho, awuhambi nabobhuti bakho nabomzala bakho, uphuma wedwa. Kepha bonke lapho bantu labo uyawubathola ngekuthi udiphethe njani empilo. Mina kude la khona ngake ngithi ngiyehluleka khona kuphila nebantu ngoba impilo uyakha ngekuthi ukwati ukuhlonipha abantu ilapho kuphela. Kepha-ke singalukhohlwa likhaya, singakhohlwa inkosi yemhlaba. Nawuthi ufunza iBhayibheli, I think in Proverbs 21 uthi indvodzana yami longakunqendela kona ukuthi ungakhohlwa kuhlonipha inkosi yelihlanga. Kusho iBhayibheli. Ngabamba lokho batali bami bathi hlonipha uyihlo nenyoko. Leto tinto leto ngitona taka umuntu abengiloku langeko. Namhle kuseni ngivuka ngibuka lesinye isithombe sami ngisafunza eBering. Angigcoke kahle ngismart.
ngithi ne hey yathi abatali bethu bendimvo lenhle sesingamane sikhohle ilapho impilo emlelekeng ngicabanga ukuthi wakhona kwenda lokho uyakhona ukubhalansa isimpilo futhi ungathathi phela into lethe shelfini lenilithe kakhulu kanti awufikele yeah setha nje lokhu kulimi nganako la kuleli shelufu uyaletha utawu waletha impotekho ngeke ngesiphila ngqonywana nangabe sikhumbula ukuthi ishelufa lo latike nanofikela kulo ngiliphi waqala wandondomela shothi akusile la ngakho yeah asibuke embili Nhlane ingonyama cup solo iyachubeka nekukhula and we believe it's still going to grow in leaps and bounds given 5 years yep solo ninike kulo lelibandla lelisebenta le ingonyama cup yep yini lokucabangako yini lokusemcondveni wakho yini longafisa ukubona kwenteka if bongathiwa ngiyakuniketa the next 5 years kokucala akusiko ukuqabanga ingonyama cup ukutaba ingomishe kuqala la kuleli vele lungakapheli 3 years ukuthi i-champion ithole imali lengaduli kwa 2 million that's one thing I can tell you and i-excitement lekungonyama cup noma ungalanza muphi umlanze welibhola ufike ukuthi sekungonyama cup lo moya uyashintsha lesikufisako naloku semqondweni wami ukuthi sifike kulesithombe lesiphelele la khona imbubo emhlaba yathi ekugcineni kwako konke kufanele nasesikuma finals sibe ne cultural and sports festival iqale ngalesihlanu whether kunemculo noma kunemdanso noma kunani siyophela ngelisonto la khona sidlala lama finals lamakhulu lamkhathisini solokuqhubekayo nengonyama cup whether sesifikile kule stage la khona sesilandzela amanye amave atosidlalisa kule culture so that we are able to blend the regional cultures sakha ingonyama cup lapho so nalapho ukugcizelela naligama lekuthi phela thina sinale nhlanhla ukuthi le yethu ingonyama yimbube emhlaba ihlanganisa onke lamave naso sami isifiso ukuthi la kuyi weekend khona yengonyama cup kuhlangana umhlaba wonke kube ngile festival so siyakufisa lokho ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela leyo futhi ngale ndlela ingonyama le kufise ngakhona ngile ndlela lokudakwendeka ngakhona mina nje nginako lokuthi 2027 28 29 2030 itabe iku ripe stage la khona sihlathi seyivuthiwe ke manje ngonyama cup sesiyakhona ukuthi nasicala nje weekend sesibite umhlaba wonke kuze kuyofika lisonto sikhuluma nje ngonyama cup kusukela ngalesihlanu kuze kuyofika lisonto yes no cha Nhlane ngicabanga ukuthi sesicocile la angunikete lithuba Nhlane ukuthi ushiye nje umlayedo ube munye lo ngawucondzisa 1 laba siphathela ibhola ukuvile ekukhala kwami ngesihlangu 2 ebandleni losebentana lo lengonyama cup uyivile indzaba lengithinzile yema prices lokuthi asiyithole le balance kwesithathu nakiwo nje umbutho kunemajala amadzala kunemajala sa kumbe ngisho ukuthi kusemajala amancane laba semalawini nabo solo benda lo msebenzi welive asesicale kubaphathini belibhola tinzule ngalenye ilanga yazi ngesinye isikhathi kufuna uke uyinuka amakhwapha na uhlola ukuthi usesephethe kodwa acabanga ukuthi baphathi bebhola kuleli vele kufuna sebake bahlole ukuthi sesephethe kona yini ngikushiso yini lokho silive thina uyathi ukuthi national team base nayiwinile kaSomhlolo kusukela kaSomhlolo uziyofika eMbabane ukhanza kunebantu laceleni komgwaqo that is how much impact the national team has kuleli vele asesihlole ukuthi sisenda kona yini i-national team iwine ema-games lesikhathi isede imali ayi-FIFA soyabanika imali asiwubone umphumela wakhona asakhenta i-stadium letifanele mhlawumbe naloko kuqonza nakuhulumende ukuthi can we build enough stadiums ngala sakhona kukwenda lokho sakhe ama-structures la ngiwo sitawuba nayo ibhola lengiyo ibuyele i-national team yakithi i-compete uyathi thina sesehlulwa nawubekisa ngiyathi ukuthi isikhathi sekude kuqualify abo-Comoros uqualify abo-Cape Verde sidlala ne-Cape Verde kaSomhlolo besicala nekuyiva sayidla kaSomhlolo I think 2-1 some way back nabo-Libya la kusadakhe-ke vele besihlulwa i-South Africa kuphela but nayo isaba kudlala nathi so uyabona nokuthi we have gone backwards angathi ukuthi njani so ngiko ngithi asesihlole emakhwapha kulaba lezidlala nabo ingonyama cup
lo msebenzi lona welive I think izofuna kubanjwa ngato tota imbili tandla kude lokwenza lokho. Emajaha embutho naye wonke umuntu lo ngumbutho ngoba nawuyimbali ulijala embutho, nawulithanga ulijala embutho. Emasiko aleli veleli asetandleni tethu. Ithi Nkosi Sobhuza ngalinye ilanga noma ngabe awukhanungi hamba uyosekela uqinisa labantwana. Usho lokuthi emasiko onke adzinga wonke umuntu. So asiceleni bekunene ukuthi sibambisanene konke kutawulunga leli veleli lisetandleni tethu. Ngicabanga ukuthi ilapho Mlelekeni. Angibonge kakhulu Mhlane, ngikubonge nje kwana nawe lesikhathi sakho umbutho lesiphe sona. Ngiyati ukuthi bowulungisana imvunulo yakho sekuvele kunjalo. Kukufisela nje ukuthi konke losakwenda Mhlane njalo kushido ukuthi kwenda ngenhlonipho kube yimpumelelo. Angibonge Mhlane. Sifisele live inqwala lenhle mfana omkhulu leminyaka lomuhle. Siyabonga. Mbukeli we-JTM, ngiyo-ke i-conversation lebenginayo la na Nkosilenhle Masuku nguMakawosi ubuya le esigodini lesinemandla eshiselwe nenzaweni yaseMbukwane. Besikhuluma nje indzaba tengonyama cup, sathinza indzaba tesihlangu, sesithinza-ke netindzaba nje ngitawusho ukuthi tithinza nje nalokuphatheka kwebhola ekhaya eSwatini. Taphindze kube ngesinye isikhathi sitawuhlangana khona la ka-JTM Media. Usale kahle.